Ke a le dumedisa batswadi ba ka ba ba ratehang mo lebitsong le le maatla la morena wa rona e le ho Jesu Kreste a re rapeleng mo lebitsong la ntate, lebitsong la morwa, lebitsong la moya o mokhethwa. Morena le modimo wa rona le hoseng ha letsatsi re a o leboga Jehova, wena o kileng wa re lota ra ba re fihla mo sena sebaka re bolokehile modimo o matla ka moka. Re hauhele Jehova hobane wena o modimo o sa fetogeng. Khuthatsa ba ba tlhokang dikhuthatso tsa hao, o fodise ba ba tlhokang pholo ya hao Mesia, apesa ba ba tlhobotseng morena le modimo wa ka, hobane wena o modimo o hale morena le modimo o tlolla letso lao la ho loka. A ere le ona mangwalo re tlo a balang a tsene dipelong tsa batho morena le modimo, hobane mangwalo a hao a re phedisa, mangwalo a hao a re fodisa. Tse tsohle se a di shohofatse ko wena ka Jesu Kreste, amen. Sontaha ke sontaha ya botlhano ya lente, lengwalo la rena re tlo le hwetša mo bukung ya John chapter 12 verse 1 to 8. E fela batswadi ba ka ntumeleng ke tlo sepela hodima ditemana tse pedi, e le ho temana ya bobedi le ya boraro, yona e baleha ka tsela e setlhogo. Maria o tlotsa Jesu, Hosiana kgoši ya Israele, bakgereki ba rata ho bona Jesu, o ruta Bajuda ntlong kgetho, yona e baleha ka tsela e. Hona moo ba mo direla monyanya, Marta a ba apeela, mme Lazaro e be e le o mongwe wa ba dutse ho dijong le Jesu. Maria a tseya sebjana sa setlholo sa thoko e kgolo, a tlotsa dinao tsa Jesu, a di phumula ka meriri ya gagwe, mme ngwako ka moka wa tlala monkgo wa setlolo seo. Amen. Yeo ke palo ya lentswe. Kgaogelo ya morena wa rona Jesu Kreste, lerato la modimo le kopano ya matshediso a moya o mokhethwa a di be le rona ka moka. Amen. Batswadi ba ka ba ratehang, le hono nna le lena ke tlo rata hore nna le wena re sepele hodimo ha ditemana tse pedi tse re di badileng. Ke ratile setlhogo se se bolelang ka Mary the Worshipper. Batswadi ba ka re ile ra tlhakana le Maria le Marta mo bukung ya Luke 10 verse 39, mo morena Jesu kileng a ba etela motseng wa bona. E fela Marta ena o be a le busy a hlwekisa ngwako, le Maria ena o be a dutse dinaong tsa Jesu a batla go utlwa everything e bolela ke morena Jesu, every statement, every sentence e ne bolela ke morena Jesu, hobane o be a tseba hore seo se botlhokwa mo go yena, se botlhokwa le mo bophelong ba gae. Le hono hape re kopana le bona hape ba dutse tafoleng, e le Maria le Marta le Lazaro. Batswadi ba ka ba ba ratehang, Lazaro re a mo tseba ka mokana ha rena ke ola morena Jesu kileng a motsosa bahung morago ga matsatsi a 4 mo John 11 verse 39. Le re lentswe la modimo le hono re kopana le bona hape ba dutse tafoleng, e le Maria a ntsha setlolo sa maemo ko hodimo sa monkgo o mo bose, a tlotsa morena Jesu dinao, a be a mphumula ka moriri wa hae. So setlolo seo se bontsha e le hore se be se le sa maemo a ko hodimo, setlolo seo se be se na le monkgo o mo bose. Ba setlolo seo it was only meant for Jesus Christ. Le yona perfume e ba re e bontsha hore e bontsha lerato, and e be e le yona ntho ena a bona gore e loketse morena Jesu ka sona sebaka seo. Ne le yona a bonang gore ke yona mpho a ka e fa morena Jesu ka sona sebaka seo. So in this scripture we are also reminded that Lazarus and his two sisters symbolizes who we are in Christ. Tswela pele batswadi ba ka, le re lentswe la modimo le re Judas o la wa ho ya ka morena Jesu, o be a sa thabela setlolo seo sa go tura, o be a rata gore setlolo seo se ka rekisiwa gore tšhelete ya hona e fiwe baditšana. E fela o be a tseba gore o be a direla for his own benefit. Morena Jesu o rile ha utlwa taba eo a se ke a ithabela, a re mo go bona a re baditšana ke na le bona ka nako tse tsotlhe, le lena le ka se bane le nna ka metlha. Morena Jesu o be a bolela bana ka baka la gore o be a tseba gore e se kgale o tlo bapolo, o be a setse a prophesiile about his death. Batswadi ba 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 ratehang, a ke tsebe gore nna le wena re mo direla eng morena Jesu o kileng a re shola sefapanong ga botlhoko gore nna le wena re kgone go kry-a bophelo bo sa feleng. A ke tsebe gore wena o kgetha go tshwana le Maria na, or o kgetha tshwana le Marta na. A ke tsebe gore wena nna le wena tumelo ya rena
e reng ka sena sebaka gore ke nnete o tlile sefapanong o tlile lefatsheng go tlo pholosa nna le wena o tlile lefatsheng bjale ka lesedi gore a dumelang mo go yena a sa ba mo lefifing nna le wena kgale re dutse lefifing godimo ga mathata a re kopana le ona mo lefatsheng re dira eng batswadi ba ba ratang re mo direla eng modimo wa rena are we praying enough re a mo thabisa na ke nako ya gore re rapele re tiisitse batswadi re rapelele malapa a rena re rapelele diphuthego tsa rena re rapelele our community ka baka la gore sengwe le sengwe re se fenya ka thapelo o re šetse sefapanong gore nna le wena re tlo bona mmuši wa gae o re a bonang nna a bone nna fela o bona le ntate a nthumileng a re lebelele koteng ya sefapano mo thuso ya rona e tswang gona o re tshepisitse gore ena and his salvation will not be taken away from those who come to him. So o ka re mantswe a ka re thusa batswadi ba ka ba ratang ra lemoga his purpose ra leboga le mogao a re retseng ona ra lemoga le gore o šwile a šwela dibitsa rena gore rena re tlo kry-a bophelo bo sa feleng amen.